Omo deputy governor tubwate boni gokurukwo bebo. Yes. It's like none tarareta bomo bwo munyalibali. Taramanya munyalibali ningo. Yes. Taracha aikaranse n'abanyalibali nse akwane na barabwa batebe abanyalibali bamutambwe nganere urekeruge kenene pi ase county yeye okubu ba represent buna abanyalibali. Nje honestly speaking intagete gotebanga nonya n'abantu butamba no mu deputy governor akuruoro ogendo babuli bakugotebinga deputy governor ntuntumo maiti keko ataragenda orra bakonye banyonyone gentekemo despite that tigatrinete a county ngima but there is that representation yogotebanga umuntu nari buna ntukuru nyalibali na roto wakilishe tase county kele bintu bigo kwane rubiye county na intuntu bwate oyo goikaranse mense yo otwegerera buna abanyalibali. So far ntura represent uno munyalibali nturegereru uno munyalibali keko abuna nagotebiga honestly speaking oche kisi central ward gose nechi ward yichinde no genda no nyengo kiogora abu utadia uone maneno yenye yakuko chipale gusinyugweteka chisi weche chiategete all over, yani unashangaa nini kinaendelea. So nabona ari gochokwana na igoro yo deputy governor ntebenga honestly speaking omo eshimio bebo tarabeka banyalibali amo tara represent banyalibali munyalibali tara isaneka ngobeire represented ase a county yaito buno munyalibali honestly speaking nduraba represented na hande no ntokwanira no emboniga to ise gotara no mweshimio bebo kuruga etauni na magoro gochirogoro menyingurogoro igato tariga na magoro nabunda akwani gumono kubwo bebo egeko geranga abantu nabo barantambwe mono nga no murayinde kubwo bebo gekora obibo nabo batamumanyenga on deputy governor gotara gochia reason being taraikaransa n'abantu baye tararwanirira abantu baye na barabu ba feeling abarwanire iwo no muntu obo oyore omo deputy governor.